Klevar ne bean trouz. Prop e propor ave tout a raktresau. Rodou avel, also propor eget energies fossilek pe en nucléaire. Tourioù avel une industrie, zo un mode de welhen en glas, une économie, de l'art de greenwashing, de l'art de sauznek flour. Hugen blaso oa ket hinibet koulz laret. A bremañ vez gwelet on tempo plaer dre avro. Deus petra zo koz, deus an tourioù avel, evel just. Met peus semod vein savet. Da biou profiton. A blambeta avec l'aide mur dut sevel o mouez a NFT, setu pez vo gwelet heye. A deugomans kinigant dormont de redon, ou gwelet o plaria wank a laboura ou énergie citoyenne en Pays de Vilaine. Non blai. EPV, also énergie citoyenne en Pays de Vilaine. Also nambregerer krouet e daouvil tri. Get citoyennet evelte ame o doe c'hoant labourat var treuskem doare energier. A chetu e penkintan o doe c'hoant lakad un touravel e fons ar jardrin. A war l'er o deus labouret var raktrez brasor a irioù degvle war l'er trizek tourioù avel zo o troañ var ro redon. Rede labourat va zioren a raktrez, hag nebeudal prudenou zo, rede sel et d'or ouzel logeris, savadurioù istorel, mave bleugno pelouenet goarezet. Rede ue sonj penaos ave renet a raktrez, mave renet gant piou an dilenidi ar citoyennet, ar kevreditcher privez, agal. A pe sur place a vo da bebunan e bar raktrez. Da la rede hir ma meustra an nen etre ar penkentan hag an touravel o trei a e pet blauez pegeit amzer. Deg floa, deg... Deg latre tout. Ya, pa ve mad tout an traoù. A pegemen e koust Un touravel, zo daou vilion. €2 000 Ya. Deus plaer ta an aranze. An arrant a zeu eus ar citoyennet, o deus c'hoant lakad arrant, ar strolegerer lerel, iue, ar kevredigerez evel enerkop, iue, hag iue ar banko. Pegen uvel e loden ar bankou. Ar banko a eul a raktrez, mave lakat tregont dregont. A neuve gant an tourioù avel a peus zavet ben a fin, e ve produet tre dan, Ya. evit pet a dut. Un touravel a daou vega watt a produ energier evit 1000 den. Chetu. Neus un trizek tourioù avel zo war ar vro, trizek vil den. Da la rede bro redon a zo emren a fet energiez a drugeret an tourioù avel peus zavet. Pa an avel zo amañ, ya. Pa ve avel o c'hwezan ma o, ya. Ya. Dipant ar ar. Ya. Ma meustra avec les mur a dut o vont a enep a he o bord trouz, o sevel a enep a he kompren a ret an draze? Ya, kompren a ran. Jolet o neus re raktrezeo zo bet krouet got ampregererio ne kemerin ket kont ar vro. Int a lak a raktrez a chetu ne vez ket klevet a re a zo chom e kichen ar an tourioù avel, ne kemerin ket a li an dilenidi ar vro, a dem sonj ne ket un doare d'ober. A ma meustra zo ekologistet, ekologourien, a zav a enep an draze ben a fin tourioù avel balera la e blam da bob sur tre oa blam e penonz e louz mate an danveioù implijet, petaman e blam e chom restachou ban douar, e peta peus de respond de he just douar. Energier propre neus ket dansé. Prop e propor ave
tout a rak tresav. Damsonj a redou avel, also propor eget energies fossilek pe en nucléaire. Rede choaz petra on eus roant d'ober. Setu wit an deoriez a dom bremañ ba boulvriak war an achen de walet penaos makon. Pehini zo dit. Pehini zo ba a gleia. Pehini namza wit sevel unan a he. O veke pelle. Veke pel. Nu da deze in kapte zijn. Ja, kun je zien. Maar hoe het begin met zo. Oh ja, bien zo. Met de brei zo wat te doen. Ah ja, voilà. Ça prête trouz ara. Klevar ne bean trouz. Bon, mon vek let trouz, va pet. Klepeze, avel? Ah ja, ja. Klevet ve, ba... Trouz a mécanique a avec l'aide. En dan zo in op de neolienne ook al gaat goed. Ja, ja, juste. Surtout, mais bon, de ce que dene bet o chom, ba tran... Ah non, non. Ba dans l'éole. A hude ram. Men mi zo bit, derma, vite. Goede muziekke bij Bamberg, zeer ramon bit. On visie. C'est wa wit en écologie ou te ben a fin wit a vige gwet tredan courant doare propre. Ja, ja, ja. Die rammen dus que d'arrange dans l'électricité quoi. Et que veut garder les dents, mais Petra garder les dents, Petra d'arrange les bois quoi. Ja, vite mise, ja, motivation qui est en malin. Puis commencer l'éolienne, ben on a fait vendre. Puis que va zo. Nekeze encore, surtout hudu zo bern. En Douarou ve permettre d'arriver en embregerez en entreprise, ve roi d'un tamaran dans deux. Fermour. On ferme quoi. On ferme manger. En drazez zo Bernaran peneket juste war wit. C'est zo intéressant wit en deux. Oui, vite intéressant. Possible dit de l'arrêt pegemen avait touché dans le beau plan puis. Dan kan maar han de laden doet la ja, mais mi moest que mis bi mi. Parce que il paye des hersenen. Ah ja. Remmen zo de 2 megawatt. Ja. En dan zo bij 1,2 p 1, en dan zo bij 2,5 niveau mur. C'est n'est que bras on te laisser. A neuve penons a reze a chomo pat pegei la pet blaues a beke fin au bu. Mi ma bezien die not wie de pemplauer nugen. Ja, maar zijn hij pella hij raconte ma guerre zaima da ma chomo i ban d'état de vote. Il capte hier en un temps quoi. A neuve penons o gwed war l'air ben a fin a reze sans ça n'arrive au belareda vige divon tane a lakan an dachen prop vel war gwechal. Ja, ze zo laat hem divon tane que hat ori beton machin Simon Somandel. Mais na verschom peja traune ze nek de rammers rijden bandoa gombe a mu a place videre. Wid a feze zo beantud a zo enep an tourio avel. Laurent te zo brudet wid bean pot tos deus an natur. Pra zo koz nout ket wid anduri a mécanique ouze. Non que tos deus an natur, mais tos deus ar vro. Gant ar vro zo tout de lonet, tout ar plant hag un dud, riniero, a meneo. A zera an dra rolek. Hag non que enep tourio avel, mis o vid tourio avel, zavet badier. Ba jardin pe ba parkout tos un tiri deus villagenno. Mais tourio avel deus industrie, ne ket zavet gant erran ar vro, gant baregejo a tud deus ar vro, hag gonidou arran, neus nebeut tre, brujunou vid ar vro. Zavet ve gant embregerejo tre vroadel,
PV, le EDF, Areva, Total, Meo Armée. Hag tourioù avel une industrie, zo un mode de welhen in glas, une économie, de greenwashing, velar de soznek flour. Moyen zo d'un embregueré jou bras, preno crédit chou carbone, ou ar mahad carbone, et très vroadel, hag isse gant crédit chou carbone, pe gant fermio tourioù avel, zavet. Non, bar vro, zo moyen da zehel sautro, balehel war planet, war bet. Gao ve compte dans leur beau blanc seulement, neke de ners propre, peut dur zo vite gwelhen erhan a gwelhen sautradur, ve gwel balehel war planet. Vite ben ve fait santet gant tu des arvro, verreit brujunou vel meus laat, tom erhan gimen d'ar perhen dachen tourioù avel, a da baro jou. Mais 50.000 € vid o baroz un dra hul, un dra bras, boué ebe de disteret de dotation ur stad. Mais vid un embreguerez sen ekement ebet, quoi. Peut dur gonet ve milionou, un tredan se zo un tredan nial chatet, hag o priz huelor vid priz mahat un tredan. Paraz o koz eve zahat tout an tourioù avel bakreiz breiz, a bord ar mour, neus ket kaji hini bet koulz laret. Touristelez, fotak direnko un touristelez war anot, hag amañ un touristelez ne ket ken kreñv, ne ket ken pouezus, a mim zo vel indianet ba o rezerv, quoi, war o takat, hag neus ket kalz a dut, a neus ket kalz tourm enet de se. A war bor ar mor zo touristet a tud gant galout. Ma delom ke ple, chanchrei gwelva, da vat, quoi. A no ket memeus bro, gant memeus plijadur da drei da vevo. Nehet ve un demokratelez de me jonch, ve fe mat, ve fe zavet emvojou forn, war pep paros, orog ve fe zavet raktresou une industrie neve. Let peus Laurent Argal, ez o oet an navel negerniou, zur an eke mate, an normale. Ba breiz o dija tremen 50 kantour avel, pez ne dal nemet c'hwer dregan, deus an energiez lonkat gant avretonnet. Neuhen tourioù avel. Talvoudus a lambean, met burjudus ninket. A redmat vo kat diskoul moal, ou et produit energiez, propor a pa du sort.